atona nindanchira nkahi ntona tubarete bona okutanchira ryo mu office turi muntu jendana na hansi aba batatwereka abantu baburijo turi muntu ebiri muno babesaho tukwendo sigaro muka otine chokora no basana kubo ino mugishoine ka capital kache no tekateko twosheje mtware ebiri mtware shatu nimbasa kutandukana nachi turi muntu kuretera abantu batakushana ombiri omu miringwe takushana kugira ngo reba abantu kiri muntu bayamba kutasya sente akashesha katatu atundire mugisha ntona tureba abantu abokosa nkebe papura bakakora mu paper bags nomaro bayo babinjira kavera bakujangwa akavera nakaraza kasaka namazima ubushanga abantu mu supermarkets mu maduka wagura umutuna kwakavera kandi ukareto kanaga hariya kagendo mu itaka ushanga ebimera ebihingwa bitameraje so nturebwa rukora paper bags ntona tureba katandikata embozi yerye better than it waherero ebihingwa ebimera it includes everything cyo kurwa mu itaka kikamera nke kihingwa it is you who puts it there as if biri abisiga hero kare professor professor Bornyanko no toroke tishire naje gusuka natigamba yare eso ntona tureba muntu kogo buri ntubasa kubabugana mu muhanda urebe naguza ka paper baka bitano bakaruka umujo tona riyo zo zirya kanyaryare kandi ni wari munabuzo zirya kanyaryare tine coro munokora ijo nkabarebijo aho mwabitwina akayembe karampakindire hati ko jengwe byabitina bukozere twantu ihanka haho kupakinga so nibyo nkebyo abamwe nimbarana mukorese bahasa abantu mukoresa za paper bags bahasa nayo isa paper but kuza size mpango ho we call it a paper bag abo kwani bag mpango ikwasa kutwara mu bintu. So this time around Gideon Senyomo nisha kwa naturetera umuntu w'ekikecho kandi cyakuhena twena tumureba tumanyo kwako bikora abo kwa we want a lot of supply eyebintu ebyenyine okubasa kugira ngo tondere kurwanisa kavera nko ku Jemima yagamba abo kuba turiyo twita future yitu nambwe naho no kugira ngo injuro kundi negwe direte cankaranye direte umuntu hagire byaconyagurika but to be sincere we are killing ourselves slowly by slowly turukoresa akavera omunjere yo kwititaka tukariyimo bujimu rukoma ekiwata yekikija nko kucaba kiri ngere hatutanije ngo tubyacera so hatubatereze biriye kugomoka kifuba yo ko batire nanka elements ezikukiretera cyajunjumuka nko kucayenda hitakeri cyashanga oshanga atache mu nutrients turukwenda ngo tube nuzo twatunga nk'abantu urabana nabakora bari kujujumuka urabana mbamera mabere batakashikire umwana w'umukinazo mico atakabire uza kushanga nibatwaro myaka mito ngenda bintu binje kubasa kurugamu okukoresa akavera. So when you happen to get a person who really like does such things, we are like ntukwakira nemukone ebiri abo kwa tukabentu byenda no kucira nambwe nyo kunakumeye kuvuguza nkabe ningura ndunda no muka then nza kuzo mukatare nyayo bahasa yanje ningashima i paper bag ndagahangura ngaruzo muka then chokira aterwe jura cyacwanya guruka it is okay abo kubish itaka ryo ndabata affected in any way. Ninja no mara Gideon Senyomo smile na ingane hibwa akasheshera cyo kimanyisa ngo omukozi yamubona reka tumwacire tutandikiraho Gideon. Well mnonga Jemima good morning na Charles Chobutunji amazina Nsenyomo Gideon ko kwagamba akashonshoshe no murumo gwanje on program ya Sisimuka yomne wa TV West Amurundo nyumwebazyo Vincent Mujurizi azire nkonka Gideon one time one day twenda tugende office na mnonga white collar jobs turebebo ne batase abata Amurundogu na kuretera umuntu agera mu white collar jobs konke bintu bikenda nko kuhinduka mukace abwesho ngasazi muna zimwe yagenda nkiba gukora paper bags ahinyemerire and ya central market omukatereka central market akataraka kucyayo buhango muri mburambara twine mu graduate gatuto nakora ki nakora paper bag kosa ki koso mkonogwe akashoma konke bintu byahinduka mukace kace yagenda on paper bag atakusibizeyo ogu ni babiri na kato kamwakire no murongo katumwakira tugambira umurimo gagumazire mbwire ki bitagwaki yagugire mu bit paper bag ntenda ki okugikora katumwakire we twamushanga yatangiye gukora ashaheza kashesha hemwe tukayikira mushahi ibiri tumwakire amazina gawe umurimo gunukora muri muke
Mbanyeta Nyakato Helen kandi nikora paper bags ningasheze bakupakinga mu snacks. Okay. Yes. Umuntu nasa kubuza nico cyeco. Paper bags n'ekindi cyo bakupakinga mu. Okay. Mbazeta pa abo mbazeta parcels abo mbazeta envelopes konko ko kwija kuona. Okay. Hati ebyona ukija wabitandukota. Tubanze tugamba amagara gawe akuba nindeba uri munyeto iwe ukabihiyanka yo ukabyegera nkayi abwacho wagiro muri Nyon ndyo nkashoma. Okay. I'm a graduate nkaga master. Kuna heze kushoma nazo mza research projects. Okay. Then zatanaka kujiro kuza after COVID. Okay. Zajiro kuza abahindered. Okay. So najande why don't I be self-employed? Okay. Gwaba mwaka cha kontu bara COVID yaba nk'imyaka ene nyuma twoko ene nyuma but one inavu nagarice nkaza kukora. Okay. Kwenda ngunyongera mu business yanje. Tugamba mu rumogo. Yes. Tugamba mu rumogo uja wagutandukota waguza mota. Nkagutandika mpora in financially tibirabire birungi. Konka umurimo gwanje gwagumana ukora ki obugwa research gwagumana gun supporting ngani njari nyongera mu business yanje. Okay. Yes. Umuri wa TV was ari nakwebegesha akabe nakunda kuzo mu rumogo okabe no muhaburo utanani tatse kuzo mu rumogo ogo ni muhabara ngo atakaga yo murumo aguka consistency n'ikindi kikuru munonga waguma mu murumo then aba customers nibega kumanya. Yes. Tugamba urugendo rwawe mu rumogo urugendo rwawe yes COVID yeja warga masti abataguma masti nimba sansa bara science and technology nitencheri yamana murembura na mnonga nishomesa ba science konka washanga omo muri yabo mbeji ariyo mu kintu nkeki nkireyo kankigaruka mu ekibuzo cya nyuma yebaziyo cya Vincent Mujurizi tukore kina mnonga abitwa ba white collar jobs tugamba argendo rwawe kuruga masti kwijo mu rumogo na no kubaho kwawe okurga masti kwijo mu rumogo kirambere cyangwe konka nkagezaho kandi naguma ningezaho nintamwe amana abo kuba umurimo no gukunda wotakunze nacyo kakweza muhimbo gugumizamo. It's all about passion. Yes. Abakini ngambandi hari abeje bari yokwe yes. Abari nkankiwe yes. Konka tubakumanya nkaro side hustle Toma side hustle ate ntwendo tuganere ija naza wanaka ukono bimanyo mutwe no nkanta kumanya nina muri banje nkijana namwe turana nyamba ukanyegesa umumugwa gukora passos nawe ngakata gukora ki akatagumanya so kuna mwe nimbasa kwegesa then someone came umuntu wa turagira akagira ngo nimbasa kubegesa rero nijo mukiya akora cyafiriza all the processes that's how we started cyakora kwire ki cyakora kwira buringwa ukwega no it took some few like 2 months hata 2 months more the more you do these things the more skill you get. Yes. Twatanuka gukora COVID yahwa wagumza muna business na hati yancho moje mugamba kutasi nitasi jemaze akaba customer no shanga bija omwebo babya mbyona byahwa ariko kwan waje at maybe barije nimwe design abo customer but the following day no shanga customer ija yabi Beyond. Kandi tugamba byona reka let us talk of in terms of numbers. Oshanga babitwara kimwe like nka 120 bundles zo nabazitwara. Bando nebere mu kikuna 50 pieces. Ino cyo kuzota. Nimba njiguza it depends on the sizes. Like this size mbageta size 9. Nimba njiguza ankomina. Kwa kama utwara mbwinji nimba njiguza nkumisha 25. Yes. Then size ndije. So we have different sizes. Not kugira ngo ndiyo muntu umukozi nyina haba koza kwamba kora shi yes haba koza kunyamba. Okay. Then ezo zingahe hati nke kakachi akaka nakache mno ibani kavuze kumisha tabando na muftate nakani kavuze kumisha 50 pieces bando niyo korebo mmanji ko 50 pieces. Okay. Akanimbani kavuze kumisha tu. Okay. Nyine mnanaka
ezi niyo size nayo neje yitwatu wagambe kumina hamete changu cyo kuzamuka cy'enyanja so na cyo n'umutwaro bando wagambe cy'enyanja niziko umuntu namwita Province akampura abindi makira kupakumwe by'enyanja. Okay. Konkana wisha kamwe kamwe nchukuzashinga 5. Okay. Yes. Then we also have nejeje mageta size 6. Na ina kwamba kwa chini nibachitwara. Nejeje mageta size 8. Na ina kwamba kwa chini depends on the size that a customer wants. Watamzingai mwende katutanja kaka ke 10 kusali kaka ke 10 na pata watamu akawakuze 10 no kutamchiri kwingana chi nitafuta mchiri kwingana chi in terms of capital burim nimbani njigura emitwaro mushanje. Okay. Kampala but this side ahanga let's say nka beru mbamba jinguriza emitwaro 10. Okay. Eno yamchiri kwingana chi hati karim profit margin karim aha bajinguriza emitwaro let's say 10 kuriya Kampala mbajinguriza emitwaro munana mushanje burim na 250. Okay. 250 pieces the whole sheet 250 sheets. 50 when you divide by 50 I mean by when you multiply by 9 it gives you 45. It gives you out of the sheet when you divide by 9 when you divide by 50 you get 45 bundles. Angwe kuminini izo nshinga rebe washomecho ni wati kwa sakita wezo wakwate mtano shanje wiheze zuwa nankamu ati sinobije boto magobo rough estimate na baramu remember rough estimate ori magobo no bori mitware bire necyo kato 3 kwa patrice cyo kwiha yes ezo nabasa kuyeza abakozi oyezo gura this remember ati izo na inabakozi mutwara rim. That means najangu izo banasafuta simtwari yagati benecho kanesha tute ko mbata vile hati umurimo kutwari yese graduate wesuka shumaho hati umutari yokwe nenda kuzo umurimo kabino mabrot abantu benshi bakiraga yemerimo yes bakiraga yemerimo no gwo kumweto kaje tubwe nko umurimo nakiragugaye najya tinga basa paper bags they have twese munongoro nyango paper bags zikorera munono I that's why nkayi ku rent yanje nayi jwara I don't tinye support yona kujangu ari umuntu akwasa gukora ki support n'abandi paper bags nizo kunkora cyo cyikora Omuri wa TV West Amazia nsenyo Gideon akashonshoshe no murumo gwanje twinde omushyi omunyeto kuruga master aho muri burambara yes inside no side business ko kati mazirimo emyaka Jemmy Akena nakora paper bag nagura rims na rimpapura then akora endizo umuntu basa kubetesha esha kuva mutende takushana mu size amazime Akena graduate najangurizo watisi yagenzire kubi alisi natase mutwari yagati necyo kanesha nyakato umziri akore kina munonga ko nturebe ukashumaho umziri na omuzire na munonga omuzire abifashe ngo bakishe ngo kutamana umye mukono akobye mukono n'ikintu kikuru munonga ahubwo no kwakushoma no basa kugira kinde cywaye kuba oba kusiga nono konka ati saje cyakora ki icyakutahiza utaka ye jumya munongo bya business nunga kuzo bya business but still object exactly object cywaye icyo kanyegesa munongo mweto kwefuza mbona COVID-19 wakakora ikankora mazina and I don't regret. Okay mweno ndega nitikwende garuke konke kanyegesa okay kaje cyama akagambuka ukamhera na munonga ari gumwe wa TV West heru nyenda ngo wakore kintu okikore no mutuma gumwe
kandi okikundi abuko utakikunze then tukakora kikakusya businguzi. It's all about passion, then everything can move on well. hari umuntu nenda kuje umwegese naza kumwegesa wabasha Yes. Bushabwo kwananyi wanyigisa akanyigisiza busha. meze namba yesiri Ni 0 80 27 20 0 kinana abiri na mushanju 20 kigatim 0 kinana 20 na mushanju 20. ekyo kitwakora harugariza abantu indirectly ogu n'omunyeto akashoma is a graduate hina yamwegiza ahari busha nawe nagira ngo yatunga umuca akatunga umuntu akwenda kweke ibintu ke nawe nasa kumwegiza ekyo namba yesimu nabundi nasakose namba yesimu yemwe umuhereze abo ogu tiarerangaro n'umushiki abaze kwereberera nkomu abakire ebigambo yabigamba turasiba akangaro mu studio Jemima na Charity bakonye program singana sikanye mu Gideon naho murembo rwambara turi kayitira Central Market oruguru no kubaza kushanga umushiki gukonja kushobora ebikirari ibina mnonga bikwati na paper bag. Well done Gideon, webare kuturetera umushiki muto kandi akatore ko kwarukora ahira mutuma kandi twabasa kuzishitwa mwijira tingo ndanguze hari ndakubiyagara wala no murongo no kuba murongo sesha yona inamba yesu mutu ajifuna tuza kubantu yishane twega ebyemere mu kubura kanwikirete eko kama ko yagamba na wale ba yes for education akajima kunkumbire wa covid as by the covid kaba blessing in this guys abo kwabinje bakahinduka na business zo kutukora business bikahinduka hati nco cyo kureba umuntu koko yagamba nabasa kutumisa kampare ibintu digital marketing ke yongera ubundi byo koje n'umuduka utegereza warabaho customer katobwa hati n'umuntu n'umwe naba in business etine location just aryumka kuko kosa ese mukuranga ebyayine so icyo cyo genera citu kugira ngo taka gumuka uri kwebuzantana cyeneka yo bamureba kwemaza omuntu no kufuna white collar jobs ezitwenda nicuguma no wakubojine mibori mu office kanye nchakare go mu mukugwa kwa gutachiriho nco ciya najata ebye mukono tubiteke mama ntakabira nke bintu ebya abantu abo bagwira kushoma ninga batakibaza kushoma bibashime ko bikora izo sign haso kuko bagire explain cyo kwatandikire na we hine abako abarimo nakozesa abakushashira ka sente but still agobaho akakubaza kumyamba mu gwanje ngo gwaba guri akashoshere cyakutaba twini aho turikija poka base bana banyamutsa kuzaho kacumuka gumuro atumize mu tutaka cyayini aho hagata mahiga windo inegezemu yabatetsera shike mwe binyebwa nebindi then tugaruka okubasa okuretere mpapura za makuru program y'isimu kandi cyo butungi Charity nyine Jemima ayibari utakaka utakushegereza we are coming back. Diseases like mpox can catch anyone, and when treated by qualified health workers, patients fully recover. However, it is important to know the survivors are not carriers. Welcome them home with open arms and support them to start life afresh. Truly, they need your support and compassion. Always remember to seek guidance from the nearest health facility on how to support survivors to resettle well in the community. For more information about mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, and its partners. I thought it was just a heat rush, but a friend told me to get tested for mpox. I went
went early and they caught it before it got worse. I only home for a few days. If I had waited, I could have missed 2 weeks of work, maybe even more. That's rent and food gone. Early testing and treatment helped me to protect my health and income. Trust your health workers. Early detection of Mpox saves lives. Visit a health facility as soon as you notice that you are unwell. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line 0800 1000 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health of Uganda with support from UNICEF, WHO and partners. Zanobo Nyamurungi ogwa Ankore Actors. Ati bemba timpikirize kugogera. Toyogera ohurire. Zanobo kuba muri kwegesa. Bikushemeza kandi bikakushashanura. Ankore shemirire kuba nofe kwenda kwanjira umuhereza umbyemizano otaferwa program yakadirisa birirwa gashatu kuri kwishyau ibyafaye byabazani n'ibikubakwataho akadirisa nikakurwaga n'amazoba ariko kuranza n'urwa gatano kugashamwenda ubisa cyangwa n'icyo kazi yangwe aha TV West nehinda otaferwa nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi katenya tabora mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu ezari babajenyi umushango gwe nko kwabizwa reka ndataye bitoke 10 mesano yinko bataka mupaka amakaka kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga umukazi wabusha ataro koko ataro mbuzi ataro honde Saunia na kugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora Shemeza magara uri kurabe ha program indi mubiri uri wa mukaga shaye meza kashishi aha TV West twegitaho aha program yari bahindukire ariko rwanda twegesa uko wakwasa kushikiriza ibiroto byawe when in expectations is na binyi ukana amabana ekeriyo kujya mu busho bomushisha utina hanga nataba tutayisa abantu abarabira mbimfinya kwinji ko katunge cyo barakwenda itu ntwa tugamba urungereza mazima This is Nisa. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana uririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know.
Familiarity breeds contempt. Headmaster Yayoruga. Very good for. yega kurabiro mbite barabiremo otunje kumanya no kwetegereza rero tunje chimuzo cyo kwangura kandi ukega no kubicara nyensi kuno kugira ngo utorabi school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kuna bimba rebo mushomero ndaba smart bakaba barashomeza bitwa bari mpare na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu abantu batuganirira habinte barabiremo kandi no babina no habusi obakubasa kuyamba kushikiriza biro tomunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebere baryagamba ki reba hindukire nebera ho Sunday shahi naze cero aha TV West Honga Hinda program HDC Simuka kan empapura z'amakuru tuzino mu studios kureka tuzina simu ebintu bukanyiruka ebintu bya digital ashinje ku bizo kanoza ko yetunjira urupapura or new vision yerizo yakoretera ibintu binje munga gold prices soar, government loses billions hati nono yozo gold kachochete kujambukira mu sente aha bachi government mune losing at sente nyamwinji nabajambu ba exporters ninga shabu kutwara harakubara umuntu bana nebeshara emishoro azaje emishoro niyo revenue ya government kwesha remshoro ngoma barabyo mpanya babarakora ba anguto zenyine ninga simanda nyine bashobora barabamu nzere ba government erukufera sente nyamwinje mbibe babireta mbere bajya over 4500 youth admitted skilling hubs. Yes, President Witu Yoweri Kaguta Museveni agateka presidential hubs kuyamba emyeto kandi ko tugamba ko twashoshe chiko mu kwanje tugamba bite bya skilling kukoze seme kono no basa kuboshome in a degree yawe konka still nji ofune omwoga agwa kubasa kosa ne mukono yawe hembibi reba ebukwatene na president habze zona na nabinji eba muntu begamo then ebinte bukwatine ne byamataka eburizo murango kubamwita abanya bane barwane litaka abanya family yo mushoga zitaka hate tureba government kanda biramazireho emyaka 30 kibanja holder evicted after 30 years page ya 12 noza kubona shoma ebukwatine na litaka nako muntu abantu shango umuntu yafurire cyaro cyona ninga yatate yagambire cyaro cyona mufurike litaka nirya kandi umwana ngo bayine byapa imwabo kutoge byapa mukone mu mihanda itakire mukabona abonesa bacyaro ikintu cyacu cyo kureberaho bomara imyaka 50 ka government muneta ho munshongezi kwatine nana ebyamataka amakuru minji bakuja 2026 citizens manifesto tumanya mwako kwiza probably kwa kabiri kwa kashatu ntuza kwantera akaruru general elections n'abaja security abanyayuganda turebere nibinja abafire nibinja abafunero gutambere yabo umuryo bo tubetwe just primaries kandi mukaruru kariya nibikiza kwa kirita abaja Uganda and say no to crime yes ebite kwatine nebya karuru tubirinde bakuretera new
ya kana ya katano ya mukaga nchimanyise chinchikwata hari buri munyarwanda. The public service na bajam 7 warns against unprioritized spending ibukwatene na government no kwera muneshoboza sente zayo tune ku prioritizinga umanyote chinchikirekire katubanze twakora ari eki amogo kosa sente ryo kashanga amwerugwizoba tinene cyo achivinga ebyako ebirye byamani katurememe kwatirana n'ebyamagara nico kintu cyukwata abantu ebyenguto ebyo tutabitaha butari bw'amani munonga twabana bitu atekamani president ahabwire abantu abokora mu public service apeje akabiri batakafera amakuru minji ntore babura kashatu batakafera kwetu ndakatoto magazine akakwa kari mu papara or a new vision bari mu bakabana abanete bagamba ibintu binji harimo na exercises ezabana ezibakubasa gukora batakaba board batakaba idol bakatanga kushisha ibintu papara new vision family yone basegobamo umukuru shome hari mu study materials abana bitu bamashomero no baza kutunga opportunity ku revising ana nabandi eze exercises study materials nzibazi preparing jire but chazi abo mutindo abo kumakinga na UNEB tunjira urupapuro prison deaths nabaja authorities on the spot nabajango abantu nibasha basiba kufera umbome nabamana yongera nababuza nahabwe nchapeje yakashatu nabaza kubana babire ko mutwana bari mu chome atarire ndingo mu mibara babura kucimanya kanda hendera fire byo nabana home. Then nabajangu one suspect has been arrested in connection with the death of a senior 6 student ahishomero rumwe okomero mukono elisha mumbene ndenyumwe bazo social media TikTok aha X aha Facebook bakugambaho inamana wabe yaferireyo bakuba hanka abazire bija baye mu rugunya boka bakanubenda babagarice mu ngwenu abamba bazira bari bageshomero babona mati babuza mununga mana tonje mwana fire hatebuzo nibinji kandi majambo erishomero ari umuntu kandi ebibuzo nibinji sabazire nibenda kumanya abwache rishomero nako atakakwata mukuru wishomero ninga mukuru wishomero abakwagire no kuzika tine muntu kuruga ishomero kabe na abantu na students ninga yona ajire so amakuru niminji noza kwana byetunjira asherenje kumebirizo nka utakafera kwetunjira urupapuro new vision ukashomanga ibintu nakugambira kandi ibintu binji ebyemizano byona birumuko kwasa kurebere ciruka cawe ebukwatenene byo bwegese teachers making a difference campaign ekiri munege ndo misho mu new vision ekwini ibintu binji munonga katurebe byo ebija mu orabukede Bukede ijana makuru omurimi Ruganda of course ahubwo ibigisha mutwe ndugamba still aha mwana gwasine mukanga ofire bajanto gwasine 6 afite mu kidima cy'isomero police tomukumi kusomero ahubwo kwa noreba ngo at least happening around the compound ine kuba nakimanya then umwana ogwo bajanti yafuna obonero nana mu byasine yokuna kwegamba biraine amajezi ngu yagomutida bacha yishomero aitu kuteka ngu extra care has been like be put kandi abana bakaba bajya around mareba so ahavwe cyamwe rwizo mwana henda birumutida arho abana arhabashomesa arho you know arho amatara nebindi so twenda kumanya what went wrong abokuba nshonga nkezo twatazchondorze abana bitu ariyo mbagombe takucenga abazire totera mutwana kupyereza no kubureza abo things are falling apart each and every day tino kwano is 100% abaduka emitima ekaguba government egabye byapa emitwaro 30 so kumano ba alert umtoka keeping a high bweno mayi kumcheka kitu bayo mchange chanje chenyine bweno bunye
advantage ya government kwa nega bebyapa anye kahendera mbase okutunga echapa chitaka nakasente kacha kapaka involve zale za milioni mukaga ibere chweka izinga ino so hati fayimanye ni chweka chi ete mu enteka tekeji ahanda mbajira amanya g'abantu 16 abawadde loop sente nubwo shorozo busente bwayo mpora kubasa kweyemerera mbwena hata mazina gaba contributing dire pili ubapapura bitu kwakede so wana mauni wotira yo ndembi sia wana umanyangu no contributing dire chibina chawe in any case ibyo bikorgamu abo ko bushaje wawine ku bantu barebwa so bukede yakire chikozire basa okushomayo orebe who is supporting which party NRM etandika lero okuwensa ensala ensala ku misango jakamyufu abapetition injire mwena we are starting today tuenda kuza omishango yanyu turebe mutu checking turebe who went right and wrong back to people and back to those who were aspirants. Birumom. And majanti who's a commissioner wa pharmacy asasula chi mu URA. Andeza anza zima bahindi naninganira. Mwe ndo bashashira cyo kwingana chi mu URA omukwatira nemishoro iwe soba na nyawa. Pharmacy. It's better you grab a copy of Bukede or what happens before you enter into that business. I call it a business. I work at Muguzana, no Gura, you know, and Mukhana. Yawambia wemyaka 2 nasabo Bukade 20 amuse. Nibyawe na ujangtajiro omuntu aryaho twena Again, hatomwana mtoda innocence he shows even when you're trying to kill him. Ukagaruka kumzamuka mwita pepepe cyo cyatuma ngo mutubwire ombantu hato mutatura nenya misho ninge nyamisho bantu zaza higuro kuciro muntu uko amagezi gaturengere okwenda isha individualism jealousy nebindi byona byo bicire turiyo ntwore bya story byo no munsi ruhanga witu turiyo tugarura mushana wa Yesu Kristo embabazi zicundeho akaje wahonokaho then tukarera papuro ninza kuza konka this time round yanang turebe hari ya hagata hayi ya sente mu mpaka zino za cyane business chiye zifuna mu kasera kano Ezachan, that is Africa Cup of Nations. Kadebijo Algeria ya turuta goli zishato murusha. Mama jene takashita mka hari kanaka kofia ya kasiya. Ya kabla bya. As if we have not been practicing. But all in all, you can take advantage of the situation and you do some business in relation to this kind of Africa Cup of Nations. Then twale masaida yo kutunga goro at least yo wende chota izo mukaya bari abanje ya South Africa manyangai ba Israel kutambo bundi tubase babase ukuzana senta kubiho kwa heru nito tugire ahito akashanje serza or pabra or babukede no rwashirije kubizonka kandi ushango maduka menji agaga ryo mbusenta bwa wanyu supermarkets kana basana no kugitaho abakushobora ahankuto kanangwa utakasigira ba agents ba Vision Group baba paprezi zitunje kandi maharanje yakugambire can still access us online Mwe mabachere ni yo program ya sisimu kandi tubisaba budget boutique nabajweka abana babishi abacara abakazi over smart abantu bajweka buri muwena ubano yenda office wear no yende byo kujwara uri kuza kucakara muna banywano bawe gender interview uri munoza nkahiburi chumwe cyo na bachine echikwatine no kujweko mwana w'umwishi ebi byona no masa kubishanga aha budget boutique abana bashanga hanu omurimbara yeso ko murimbara Mbaguta Street opposite na Central Market mutaha umchikubono za kwa warebere chipande chango mununga party jerseys ngambe chindeke iwo mushubuzi omunondo wakwasa kusupplyinga nemyenda mirungi katamburo kafuna
mazi yo kwataba budget boutique nabasana kwa terrace muyaba hanoti mushanje noti 2 ashatu nemwe ana 3 ashatu 2 bakujwe ko program yasimka nibo bakujwe ka abisi bitako bashoma amakuru gacencuire honestly bine myenda mirungi ekintu cyo ku designing fashion and design bakimaziremo bwire bwinji so bamanye bikutambura no wakorya uri umuntu wazenda mbaga obana umukoro ki obana baptism yo mwana wawe dedication obana iki ubundi utokumanye cyo najari no baza kutsayo tayira babaje botiki bakwabere baja ati cyo kiriya de kwate ojwareje obase sa omubantu ahadakika tananisha cyane ngo mushayiti yo kubanza twaza kumura bitogaruka aha avuga twaga mutuma gwashuza nsa kwatugaruka twine umuhumuriza ahabwizo bagirwa kashatweri ebiye biro bitano I mean ahabwizo biro mukaga okubasa okuje twaganira ni mwa bikwatena na abana betu this time round twine umuhumuriza Gideon tumeyeje ije kwa nareba ukuya kwasa kwera muzindi kubasa kumanya umwana we shungezo istkwenda ngo umwana umucenge tokumanya emotions ze tokumanga hati yanyiga tokumanga hati byamutama tokumanga hati yargahiyazahi so twabene runji umwana wa mucenga so ntwenda kwera okuwa kubasa kumucenga okubasa kumanya ibyo byona twaza kumira byana wanje nitugaruka namuje nitwa gutaka program ya sisimuka umwana wishomero wareba umwana wishomero ayinenda none manyangu ine cyakogwa either abazire bakitandika ningo umwana yakitandikira bari kuyamba abatuketa ba traditional healers obumwe na bumwe no basa kushanga omuntu already kebitinge bishaka ningo byuma biri nyine yes niba shushanga munyinende hutiri kutaza inenda nishanchi manyisa ngo wageza aho kugira ki kwihamwe namwe mwenda yaye bigiyemo nimusa kutendereza zire access ngashishwa yita amahirizo mbere nk'amahiro so nishanchi manyisa ngo esherekire na ijari kubimunonga so kwa kujari kubimunonga nishanchi manyisa ngo ino kuyageza kugira ki okageza ko yeshereka abakona manyisa koze ko kandi bahiga ngo kumanya ngo ine koze nabagiye ikaho ikira bashaho base kutasa magara gawe kuchirikati sikuja muntu ajia mtu tula managing nga aro kutasa magara yenda yarujiremu ninga inenda yarugamu okatu ine kutasa magara go muchara ubuzima nichiba kirungi utakaje mu igwaro kugendane umukohereza ba family planning akona jambo herezo buri mu mwe miringo eyo kumaro gwire buringwa aretu yes ko bwito bwo mu mikono wanse yo mukono nitutamwaka emyaka 3 na emyaka 5 abachi mesa nabo ko mwana wishomero unashota make 5 wata make 5 tuwaza kusemya 5 no tama yeso kwita abakera ko enda akakumara emyaka 10 abachikato cha depo cye buri myaka 3 so otaka ruje mu igwariro nitwa kushomesa unichirunje genda no muringo ngako kwanga tukujema ratisi nobano bagenda no habuzi kandi ko kuba wayiko mu baranga bari hihi mu health centers nabo bine family planning message zezo so warwo mu igwa nyabura wikirirwa rero kuri hihi abukwe message zezo zirumu kugira abase kugirenda yayitebekanisize abo kwako kugirenda utatebekanisize nuza kujya kiteka teko cyo kubasa kwihamwe kandi cyo cyagaruka ari ruhanga ko muntu
nyine obuzibu okubasa kurugiramo mbwene okwerinde ebyo reba ngo wakira abashaka gukoza family planning w'abantu reba ngo yahabwa kenke gufuna enda iyo teterekanisiza nyinga kano kazari tufuba abo pakakazi okana yazagwa tayine mushango umwana yazagwa nabo wa community so umwana wazagwa nabatine mushango so kandi koko wagize rento utageze kujiha yihangane ushabira hanga umwana nuhanga no komkwire kwenda tahembera uyu mwana rayo kandi abona hamuzeka munaga hanga utamunaga heru ningashoka munaga umutoyire kiri ikize bigombe iri kuyamba abacara umwanya kuja mwana abo ko mwana uguno ne cyangwa cya ruhanga TV West nehinda mwe barimwe abaciri nitwe on program ya Sisimuka karohereza wawe ucinye Jemima aye bari kuko batwagambire umuhumuriza witu umjenyi witu yakira studios kandi twenda kuba tugamba ukutwakwaza zire kumanye byetago hamwe n'inyetegereza y'abana beye ninga y'umwana weye umuhumuriza witu ngiriyo tubireje kandi wari umushogu kumwakira kandi ayongere kutoyanjura ubundi aryabo abantu bakuri mu kubanza bari mnonga amazina ninye Gideon Tubirege kasigire ndi musingo wa Kibare kandi ndi muhumuriza cy'ku mnonga ndi muhumuriza aha kandi tugukubanza tugwa kabiri tugwikumi no gwemero mingi mwe nashimira ko kubaha kandi kugamba aha bikintu kimwe aharebe byo mu society ningashi tukuturamu kwija ko bishobora kandi n'abantu kongera kukinga tantana kureba abaziro kutwakwaza kubayamba tantugamba umwana ntumenye so bari mu primary zire nabasa kunyamba umwana psychologically umwana kampare mungu yamara kuzarwa kimwe kwika adolescent stage ya kabiri imyaka 10 ngwe muzagenda cyane imyaka 18 azongaza anda uzirewe kandi nareberwa naherwa buri kimwe cyone cye umwana umukomwe sogo no twakweta ko umwana umwana tuba dufayininga ninga chito kamanya kugira ngo nakari akana konka ubwo twine abana batutine nk'abakuru azabona tubeta akabana kandi ubona hiniba kwetenga kuza kubabana sitakakerebera mwana ngo wamweto mwana konka kuza kuba umwana ukirire ayine byakubana yetanga akurga hamuzire kandi oyine byo kutekwa kumukora uza kugira ngo yabumwana yazumuteka tire abana tukabata tutumubuteka ninga shi tukamanya ibi byo kubakora byo biya abo kuba umwana nayitanga kiba kweta ka dependence kugira ngo agire ahiyaza agire ya bamhereze care bamreberere bamhereze byo kuri yaba ryo konka bamwonsye yaba ryo kunaba bamunabise yaba yana there is what we call social support umuntu umwana kumuhereze umanya akamana yijana yagira nke cyamuri bwana bwatandikire kutambura no kwazura naronda umuzire we ningo muntu uri kumushyika hiya nkamide none bayize yakita hati yakugwa kumutfu ati yabaze yahuna kamuhumuriza nagumuza munara so umwana nayitaga ibyo
nayitaga umwana nayitaga ari kweta cognitive growth mbwenu entekateka y'umuntu washanga yatiyani ku mwana ninde kora burizo hari umwana uba kuzara ushanga nayari batakwezi umwana ngo hati ni hano akahatanuka kurebureka umwana urukushanga atakweza nareba atakweza ningashi kuyareba ko yatanka kweza umwe yashika yasmiling ubundi yakora kasamwe ubundi yimseme ko nimseme none ureba ngo entekateka y'umwana ningashi nyetegereza y'umwana eriwe nikura ibyo nebinte byo kure ibyo muzire wakubasa kureberaho ukareba utwo mwana wanje ubu iyo nakora nk'abandi kuko ari ugushanga umuzina tubito wanje katara nk'abandi kandi bikaho akaguma byamera so nicyo tumutwaye kugira ngo tugambire abazire kuko atagambire abazire haraho abana barakwetenga n'ibintu cyo byabana ari umwana akamushomesa kandi ikindi cyamani nibyo kugira abandi barakwetenga okuzara no kushomesa ninga kumanya ngo umwana no wawe no umwana nayitaga love and affection umwana nayitaga rukundo kurwishe kurwanyina kurwabanta bakuturana nangwa na munonga abantu barabonagamba ishina nyina then nkabo katugeze washanga batariho then abandi bakubanatura nabo mbwenu abazire umwana nayitaga kumva nayitaga ngo mwereke rukundo umukunda kandi nayitaga ngo mwereke ngo buri kimwe cyone cyakora wakireba wakimanya kucyashira kibi wamuhabura kucyashira kirungi wakemburesinga cyagumuzamo manya bwana nobu nubwetaga kijo okahaginga no bwakwangarga nkayishobora muri yakayishobora nanda at least akora musiye kandi nchankenda abaziri muteo system zezo harimo kushanga umwana nayimuka abaziri harabo kundu kondeza nayimuka nyina mtebe kanisa ninga biga mtebe kanisa amachayi agenda yishomera tuwareba ko ari umwana ushimye kumure nangwa atakagira hishomero either aija kora musiyaho ngwe shwa ko babwira sari kujura ya tujura yarengera yijo mu mwazi ninga ofe y'umuzire orebe ngo wareba umwana ahabo ko umanyo kwarire mwisho mutanga cyo kwakwa harimo rugongo ninga cyakagaro mege no basashanga takufo konka umuzire w'umwana ikintu cyo ningamba umwana ejo niba kwetaravu nayitaga at least one umugambera umuzire tureke kutontoma gira some kind of be kind umugambera kamera kandi umuhereza attention mbene umwana arebe ngo wamuberaho icyakwenda icyamushobera abahura free kucyaringaniye umuzire so abana tureke kubarekera abantu batashimwe kubarebera Yesu batiyambe kumanya mu mugwa no kuyamba njye kumanyisa midi yakuyamba kwere umbyori no ukora kugira ngo ukuzo mwana ogu konka umuzire ni urukabura cyane cyo fayino ni urukabura system ya stage ni asapati wotarisere ibyo kurya midi atike manyo nakuyamba abyoshe mikora umwana nayitaga security kandi nayitaga kuba safe banyetegereza umwana nayitaga security ayitaga ngo abenahurra arsechua abenahurra arinzirwe abenahurra atire kumukanga ninga cyikine cyumuteganza umwana tanga abana cyo kureberaho haraho abazire abinkutekana nakugira ngo tubare responsible they are not all that responsible ushanga noreka abana bato b'imyaka mito myaka mushanju mukaga abana ushanga kuwagira ngo urugendo ningaki wabasigo mu rugo kandi barari nobo kumbiyo tinde ningaruka kundije mwigoro ko nkiyo rukimangnoza kurarayo umutima guma no kuturara mu abo kuba na feeling nahura atine security nahura atine burinze bukumara ninko mwe hari unabona isabanta nga warara nko munju wenka ninga warara mwanya utagwidinga wafuka baza kamanya musya kaza ko kacene geography yagwe so umwe no urabagira mukogo no bakatwa kutera kandi ikintu cy'icyo cyakubakingura
umwana nabaza kubyama mu mberejo konko mutuma tukurara mundu tukurara mundu haza icyo kibonira abana kibahereza kitwakwita insecurity ningashi ubutari hato mwana hahaza umutima hazecho nikimurigera mu bintu bitabonire takuraje nomanya abana babare too much sensitive kugira ngo nabasa kugira ikintu cyamutega so mwana anisho ikintu cyashishe cyo kikoremo Tugamaka childhood trauma. Yes, njira nikugamba cyo lebera hari bwabo kweta trauma araho abana abo kwikwaho embera bakiri bato haze kabakururamo so ubwiro buna yaba yakuzire icyo kurebera nkuko mwana yahambwa ninga bamuto cyarenga munonga nimwe numbasa kukireba bagira bati bamura ngobwe chugumza mun chukura na nyesa no bwarba yabiro mukazi mukuru ninga yabeki bambagamba barete mbuzo nkejo no yayikanga niba yayikanga ngo buriya hawe imyaka 20 kanga muga so abana twino barebera je mwene o making sure ngo mureberaje so rukundo na no kurinda abana rukundo okurinda abana kubahereza uburinzi nyese cyo kugamba kandi kureba ngo mwanya kubaturamo ona gurije gurinzi rwege kandi guyumuyonjo akshora abana bono basa no kubegesa manyomwe numwe abana bakwira kwegena mirumo umwana no basa kumegesa ukuyonja ningasho kuyonja environment yakutura kuko abo utakimwegise takukora abo atakimanya kandi ati yo muzire abantu ukimanya utakikoze ntukutahira umuka ikakushobera ukashanga intangura ukashanga itwara urashaka intangura zigum sitting room hatahamwe abantu umu unashaka batagira wabura mutahiwe so ibi byona bitweretera kandi washanga twakora belonging and acceptance hariho umwana nayitaga kugira mwena sense of belonging amanyangu nyowe obunahiza kora ibyona nataha umuka ikigambo umuka n'ikigambo abana nangwa n'abantu bakuru konka na munonga hata buturya abana ikigambo muka kugira munyowe ebyanje umweno oba nakora kubi oba nakora je oba nayonesa oba tunayonesa oba narwana ishomero oba nagira ki muherwa byona nagira nata azo byataha umkomwe uko kureba ngo yataha ho niwe umuzire yosheme kucyuma ngo mwana yataha icyo kureberaho hariho abana kandi kateka bakuzahera ya family outside wedlock abana bako bazarahera umwe baba leta babura kwikaje umuka indinde baba batakire muke muka kandi ushangano waho ahakwetu umuka so umwana ubwo nubwo akuba nagenda yarwo kuhagira niwe byamuteganza ninga yakora yaruha ninga yari sayina kutasa nubwo akutaha ntabahira ko kumubona so nabatine that kind of that sense of belonging and acceptance so abana twine kubikiriza yes bakimanye ngo nutubikiriza kandi tukimanya ngo ahayibari nomuka nwaho actually niho kurumzire nagambira umwana bagikora cyakushobera cyona izo ngambire izo muka umukana cyara byona nabaje umuntu bagamba east west home so hati abazire abatakukora makagabo batakora makagabo the best home no yabanka east west twereza abantu ubunaka umuka ushimira ukakoraje umukaze mu buteka ukakoraje ni manyisaki ukutamu system zinengashi ukutamu butebeka n'umuka okashanga umuka hariyo basically nigeze tugamba hariyo kurya umuntu namanya munaje kurya tarite kwenja umuka ibyo kurya n'ubyakuba batariyo umuteko kubironda bazire irahakara habantu itumuri nyakorero baceto kushaka kandi narebe mu kigana cyangwa kushaka
Kurete bintu. kokito kushaka umuntu nyakore kikashige ikintu ikigambo kigumira abantu kuza kugira kurunda ibyo kurya aza wanyuma y'ukubura ukabakigana uko kuzumva kandi yaza kushaka kokitwe ukuntu kwija kushaka nemere yamara kubura hinga kumuziya cyeza bahereze ibyo kurya twara so abo bakaba bagazira nabo nimbasima abantu kabo abo kugeza kutereka nsama kagabo ngo arengwe kayaterera yatama ibyo kurya abana bari ibyo kurya no kabi yabironda yatamwe umuhimbo yagirata yabironda abazire nkabo no bashemeza kandi amagoma mwabari mu bahwere kandi watere n'ungaro haro esteem and encouragement self esteem kanchete nko icherazamu kandi ubundi umwana ukamuhwera ukamuencouraginga kugira ngo umwe byakora ibyo mwari ibyo mwegise aba steps is following each other washaka umwana umwe icyo kurara rwabo rwa mukaka ukwate brashi mu kinaro kandi nanacinje musimura kitanda mu kikoroti ocyare wachi mukamuti kirungi okureka kitanda kitazi umugaha baguma bari bamu bisasiro icyerezo kibakira ngo umwana nawe yayihabara niyo sense of belonging yitwa tugamba yamangwa hanuka kandi nuko no rumuye naho ngwenu yamanya ngo ayineho control yakwata isimura yasimura utakamgira utereka bagwisaka kiwakora kikire ukambwe ntati twonka hato wazi isimura bazo kikamureje onkasho cyimeza nito bazire bisheme kubantu bukora bakabana twarabyege so hako tabiye kizabo utachikoze umwana tino pararibiro ningo mwana yachikora kubi utakamutomera bana mwegese kukikorwa mwegese kukikorwa je kurugobwe achikwate you encourage them mu encouraging kandi abana babahuri baba confident kuko mu encouraging kuko muhereza amasiko kuchikora nawe yachikwata naba namanya triare ikini kimanya no kuza kuchikora next time niza kuchikora abo baka kinyegesa wanyetegereza so abana kuko bakwati abana tabakubaje no bahurira bataturaje umukomwe kandi bahurira batajera mu businge konka ebyo byona nebiretwa obuteka bomuzire obyatumuka omuzire ayinikuta obuteka bukafevaringa abana bukafevaringa n'abandi bantu abakutura nabo kugira ngo ekegere nguteka nangwa nitwa bazire benyine obuteka ahabo ko bomukawo tatire mu buteka ukashanga hari urwari umara natongona na nyina ubwo nakora bicu muco ne cyakwenda umuka yawe ne kutama kandi washanga umuka yawe yakutama namunonga kabantu bakukora kakero kagendo kaza kukora ahantu hari ibintu bigumira byo takakoperinga numuka hariyo zemirimo hariyo bakama babantu buri mukama yine emikoreseze ye harabo kuganga ko nabo bagira bataraba mukora nabo harimo shemire kuba umwanya go kumuraramo obe no manya hato buwaroha namwe no nishemerwa nari umuntu najya tapana reka ndahe kumuraho ekigambe cyo ndikishemeza wonkara uri kugira zasaka cyesha mukagaze cyo bitano cyita zikutongana zikugira apana so ndaje mayisa gweka yawe koreka yawe ugite mu buteka abana bagigere mu buteka haza bagigere mu buteka yes kandi kunankaga izaraba harisha ibiri tucino mu muzaga iyo tubireje turumuntu Rebito abazireho kutwakubasa kuyamba abana babo tukamanya byetago byabo tukamanya ndeka onyetegereza yabo tukamanya bitwenda twakuza tuta abana bitu eco nco kiganiro wagamba rukundo wagamba kurinda abana bitu abana kubahereza sense of belonging self encouraging abana bitu ni kintu ningashe ndijo nide y'abana bitu aba kwene benda abana bitu
ningashi nibetaga ekigambo kiba kwita empathy umwana nanu musasibweho umwana naragira kimwe obe nawe ibikazi cyakwa kishobere utamucyura umushango apana mwegeze kukikurwa gi kandi ibintu bikoro umwana nuganira nawe umuhe time give them time ganira nawe ureba umwana nomanya haruna abana abushanga bagira secondary za myaka 10 ngahi abana batano bashoma bakiri bato namnongabo n'abana bakwitaga kushitamisa ukaganira nabo namwaba mutari hatopikeze serious mnonga but numbasa kuzana numbasa kurakinga jokes no basa ku muntu istinga kutebeza ubustoro bwa kumanyano mbwenu umwana ugira iki wabana mwega no bwakubana aganira na batahiwe geza aho murebe abana waba hatayimo nuko kumanya iki bari hamwe kandi watabahire time ukagamba nabo ambe nawe umushoborore na wakhereze ideas zakorenguze kire umhabure unakamhabure umuto muhanda uguterire konka wota buri wota murikize ukamhereza ubwire akakutebeza ukashaka ati mwizo nangwe shahemwe ningibiri byayangire byanabo cyakiro byanabo cyamshana wasini wayo ni mabwira tukira kubasa ukagezaho ureba atomana w'umuru uja kumanyota umuru is behavior n'umucyo ugukwegwa kugira mu environment y'urumu psychology and social behaviors ejo neyo umuntu arukwega kugira mu environment yaru ningasha batabakutura nabo ugamba kubi ukutu emicejo neho abo kwane yegwa kandi hatukimanya baje kushobora wakwegeza mu bibi egirukaho konko mana gwamukuramu nabasa kwirira mu no bahanda aza cyane shobora iki social and social behavior kandi haruho na personality Hati personality cyo kurebera no kushaka umundanye kamari personality no zarana it's part of you can control no basada controllinga konko umuntu wamari utagashire anagabana geyo reka konka ejeme cyo yitwa tugambe ndiju actually ejo najo n'ikintu kushimanya mwana wawe konko mwana wawe nangwe hariho akitu twashitama ubituri abana bindi kikunda nabanga so anu twashitama data bitakaje taza abana shiwe abana no bamanyo atabo kubanza atanakana twaza kandi ureba kurugabo kubanza paka bamuhe so ukabana to kubamanya utabahire time to kubamanya utaganire nabo to kubamanya utaregise wahari bwo kwanobegesa ukareba haje manyo utugu nawe tayangu so abana shemire kono bamanya abantu bake bana binji haza bambe icyo nikiraga cyuira abana nikiraga cyuira abana wabaroho nyina wabaroho kayatekaroho haza bambe nabahereza ubwire kandi bagira ni nko kwizera bya sense burungi amanyango bambe kino umuntu kumuherera ntagire cyamushobera ntagire cyamushobera agira uyaterera hati twabashomire mu high school haro ahembere yabire ho no mano bo kubikozera nobera abana so zine nana kumanya ningana bamanya ngo baturera ashara mbere cyo kateganizwa mnonga specific ubuko kara turuko baza kushigisha nkakashera habakwata baza kora kibi so konka bakubinga washaka gutamba emerune kebiri ninge eshatu umukahatari yobuteka yes omuzino basako bamusya konka uzi aha mu bitwagamba mu gihe tekanje konka tubakwita nibibi byushanga umwana 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 babinjira ishomero abamuto bakikumukana ko muhanda tatu bujanje kuri mucumi no berekanye nabana manyikiriyo namnonga amaka gabanta baba right abantu bine mwaka sente abantu abashoboro kirwe obanche gambe nta twise not
skiringe yo kwata umuntu ukamwita no abana tubarekire bayegese mico mibi twabara kubaherezo bwire twabara kugamba nabo twabasinkira abashomesa yes twinemu counselors in some schools konka ratio ni pango rushangana mu nabane 12 ratio ni impango tine umuntu urukwiza kwira umwana wawe okusingi umuziri nubwo nabinaza yishomero umugambo umukomere tanda y'ubwenge umukomere tanda yo kora twase umukomere tanda yo kora rebe imbere yazemu umugambo behavior change ojo tumuzogu nuguruho konka nuguhinduka umugambiro tayiwaza hari y'abana bine bico takushana internet uragire bitwazo mwe umwana bina environment yazamu umukomere tanda utakamureka kagende kiza kuriya akija ukashanga imico yiha kuriya iba kwete zunzire yaje tomuka kandi yaje tomuka nabandi bagira bata konka hateka yawaho nuhoriye nejuru rubuzubu mbwenu abana twiyabo bataherisho hango inyuma ho tugamba twara family counseling actually tuneti muri kora counseling tukugamba tukwera abashija n'abakaza bashwerinde na counseling abo kuza kushwera na what premarital counseling so abaziri batugambira ibintu byingi twabisharinga twashanga okutakora ibintu tugamba okutagamba n'abana bitu omuzira agenda azo atibitu mwana wanje jema kimwe birushatu yebere yakwa information yes no butwa abantu twegesa ninga kugira ki haburwa kukinga amataga hirwa kigura bumwe amataga hirwa gukura kukinga yari twitaho iyo nkurikize byona yakacyenzo kawe iheme byo rakoze turi kimwe cyo nacyo rahuru kandi tuhwera abana bitu tubahereze ubutekomuka tubahereze obusinge tubahereze ni ezezi kutekwa kubaziruho so tutaka ko ma basic needs zonka tutaka ko ma basic needs konka nazo araba tabaza abizemire abaziremire abana barware abana tubakuna aba umuzire wayeganye kwimuka wagira ngo mwana yimuka nabaza hishomero na nabo mishogo nkentunga noshanga hakakiro mizi abana binja bamwe batina mizi reka tfe kabaziri abo kuba abashomese mu bana mnonga bashomera abana bato kushikamo twantugamba nabo tukuwe torora kesi zabo na zishonge zabo hora zakushobera abana bamwe nibija barukubi umakara mabintu azibwe ebitu takore ebitu yabo koshanga hamwe tibukakire yuto kabire bako babuti buriyo konko mu makara mabintu there are things there bakugambira ko hura bakwatamu amwe tutaragaze tuze aha kutwakubasa kwera omuzire ukwetegereza entekateka y'umwana we entekateka y'umwana we aha boko elza aza kumwaba byari okwata wareba nka tugamba ebyo kurikizo umwana ukampereza tayi no mangaho gumuringo gumugo kubasa kwetegereza entekateka y'umwana wawe ukarecha kumanya ukarecha hata kumanya ngari mushobire twine rwara zize hati zigahanga ziro konka rwara yemerire ukashanga yarwara psychologically nko mwana hazo muzige twakimanya kandi kwita gukura hari rwara kazaba ipora hari rwara nyingi aguma yemerera yaho nakore mirimo ye konka atari cyo konka atari
endwara nyingi mbwenu nyenda twere iwo muziro inatureba ubundi kwakuba zaje umubana enamba yo kubanza nayo ne izira active listening Kurikiriza umwana ukamukurikiriza kandi ukamukurikiriza atakaba nagamba umwana nushaka nakora nagira tana nagiye kugambira unkumusinda kagukurya WhatsApp give them tuzema nangwa aza nekintu kibi kushanga umwana nuwe arikwenda kugamba niwe azati yatunga chance iki kusingi wana nagamba umwana kugamba n'umwana ko naza numbi that is okay konka umwana we yagira cyamusansa yenda gamba niwe ningaje cyenda kuza haza abana babuza chemera mugakora kajya kwizire kemera mwamureba nka TV uko mwana nawe no witu uco wagira umwana nabuza ho mind yo mwana uri kubanegera iki actually roshemeye kuba noshemerwa ngo umwana mind ne kwa tekateka umwana ne kura mbere kugambira n'umwana ahine mudo yo kusamo ine toni irake yo kukozesa ndo gambe tokureba that's why abana n'abakunda za katuni no buyako umwana katanga katwetegeza kayo nkazura ninga kakwe kugamba kandi bakatuni ninga mwamti rebindi ko kabahindura cyane karaza katuni ureba nawe yashika ninga yagamba ati baby so katuneze hino kuzikommunicating n'abantu one yabana tu shani byawe byo umwana yareba mutahiwe kino kwa kwaje mu ngo singa rebe umuntu aho nazana nawe aba baba yamwite kati mu kaganira cyo takwitegera emichwe behavior eri yo kugambira mu na n'umwana ninga shimuri yo kugambira mu na n'umwana tiyo muri shimwe kugambira n'umuntu mukuru kurugero umwana urwaye so wano kugamba n'umwana zo mu level yi ushenko wazware nkitoze mbwe agenda tekateka that's when you dig much from him or her ndanze zakongera kandi reba edekaza twatanira cheka araba umurushahi ibiri ikiganiro kiri mu kigendo mu mishoboti no muhumuriza witu ngiri ntu biraje cyo mutugamba kutakwera muzire okumanya ibyetaga hamwe nenyetegereza iyo mwana we ikiganiro cyo mutugamba ko bahati kazoka mu kace tumutugara kamta kalga TV Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. At Tusu Rebiko Nambara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Tafala Cream. Followed by the sparkling flair of Roma Stars. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagay Debe.
Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Hello, Aleno. Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. Never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please tell me about your roof sheets and don't leave out any details. These roof sheets are called Orientile from Uganda, Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very white, so we use less sheets, which saves us a lot of money. Wonderful. We will be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Shakari enju yawe rukwesa Orientile amabata go kusinga y'obuhango okurwa mu Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. The search for Miss Uganda on 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on Statens Populatica. Statens Special Reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Uganda Beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Xiaomi, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chira Motors, Malesido Industrial Park, and the lead sponsors Tianao Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. TV West nehinda tushira umuntu tugambo twabasa kwera omuzire kwetegereza ebyetago hamwe n'enyetegereza y'omwana wetu abana ebibakwetaga ibo abari nitwe kandi obwo hati twatunutire okutwakubasa kuyamba omuzire kumanya amanye ebyetago hamwe n'enyetegereza y'omwana wetu wakamushima kwantu wekeza abana bitu bano batugambira hariho stile mukurikiriza aha utaka kurikiriza fwachunga kurikiriza umwana cyari nakugambira ugezeho ureba hiyaki ahakihire ugezeho urebe cyane literanci araho umwana ubwaguruka ngaha akakubuza nk'ikibuzo ukibuza yakiye either yakiye yishomera hakushomera ninga atangire kuzana no ningo hura yaje mu mutahi w'ikije hata find out nuhora yegere nuhora amanyire umwana abakuzana nawe nicyo munyakora ngo ngambira abanyana bawe ngambire cyo so namba ya kabiri turebe imico yabo ninga shi we should observe behavior changes z'abana okuba khindahinduko mu mico yabo nakore ikindi cyo nagamba hari umwana urukushanga hari ngo umwana uko ikintu kare nayitera yayitera yacanga yashamba muheru ninga wamuha kace anyiga azare ndwara ibakweta autism ndwara kweta autism and some of these characteristics koko utazimanyira icyo twa tugamba tukuja kumanya umwana wawe enteka ningashi ayine ndwara ije nabyo ntari ndwara nyingi zizire hati aza zitura nito ngo tutakora kuzimanya cyo zitakugira ngo umuntu yarwara yazaza hati nga autism egi umwana aruwa kuba nateka so fast munonga kusinga na ingira n'abana b'imyaka yuko bashime kubana bateka ninga atakubasa kumara nkesekende nkemwe na ninga ibiri arikuranze hanta muninga arukora ikintu kimwe nakore cyakora kiriya kore ai no bwira bwinyi munonga kandi harako bari turezi shange nteka ya turezi hazo shanga umwe buryo burwiri bonka nyabura ugamba n'umwana reba ebe byakora hari umwana ubo kushanga yaba nka aggressive you know gamba nawe konka yakutontomera
it is okay banzo manye cyarugaye nubwo rabo no mubazi gwacyo no manyi bari kureba teretera afuka konka umwana wareba nugamba nawe yakora ebimwe byuta kumuteka tekaho tuwareba ya ida yakutontomera mbone wareba tata munako kutina expressing emotions other by doing so tumunundu gumwe ninge eshatu mwene chukuri mirongo mingi nojya kurwa baki mwene ngo ise buryo process umwana to nahindukira no it's a gradual process so nuko turagira cy'abana bitu nuko turabagore nuko turabagore cyo ukora abana batakwendeza no kubendeza abana bitu haza turamanye cyo mwana wawe ari otagambire nawe uyo kakimwerebera ko kakidiscoverings twine organization iti yabahumuza tugira ngo talk to us and discover your uniqueness gamba nitwe haza tukwere okuzure cyama kiriyo muriwe no basa kushanga umuntu ine talent konkata ugira ki takukimanya ngwajini atkoro ine talent yo kwiruka tukirukaga ngango kutandika kujoginga okaza bypass ukiruka ihora kimanyota gezaho wanyetegereza ugezeho hari umuntu bukushanga nareba nko mpira nashemererwa wanje we na moyene yaragureba nahura shemerirwe nabazana nabamanyamazina nagira ki konko shange takageza ahubwo kuzo mu kishayi kureba ngwazane ho mpira atwo bakushanga ine talent konko takukimanya nyono ko mpira nambone tinga ukunda gi kungushanga hungu reba nanda gushangire hungu atinkara gumuka mundi yo niza kureba mpira so incende kintu kigezeho ask open-ended questions. Open-ended questions. icyo nkitana kugira ati biteri izoba wariya izoba wariya n'ikiguzo but it's closed ended ntabwo no bazana so icyo ni kiyamba umwana reka nikiyamba n'umuziri urebesha urora umwana ureba umwana kamenekere muto boarding benshi mu inira mbanze muguje ko kwenda izoba yawe cyakuteka munonga izoba ninga what was the worst part of your day mweno reba yagira akwe twagira ko kambwe no haba mwe cyita mweno you follow up abuko mwana wambuzo ati mbone rizo wari nakuja narya tukumanye binde byaba tukumanye mweshora mbuza mwariya twariye mbogo zazira so iyo mugambiro ko byagenda kandi kikuba cyamugendera kubi najya kukibaza ninge kikuba cyamushemeza najya kukibaza rya twonkereza batwariye nyama hate cyo kigaruka mu buzo kabinga hibo wanoza kumugaruka kumbuza byona so ask ended questions zezo rangwa no zakumba kuru it helps they help us to probe to dig for more information kusinga itwanza kugira ki kutunga ibyo nangwa no bagikozesa na no interrogation y'abasirikare ningaje kubuza umuntu ninga wori mukotero yakavubuza so ibyo utakagira ngo ndi umusirikare ko nagira mukutina ngwena yes create safe communication space hariho abana babakuzire nko kunabagambira na mnonga babiki ninga bojo hari ikigambo cyo kweta sex education nabazire kwegesa abahangwa bw'umushija ninga shibwo mukazi abazire umwe banoza gamba no mwana wawe
create privacy wareba uri kwetaga privacy create privacy gamba nawe utakaza kumutekaho ombana omwana argira yishomero ari mu secondary utubita pads zikozise utuninga zikirumo no omwana wo mukinanda privacy kandi abashije mubaganirire haza mu babagambere bashobire haza mu bashobore kandi family egendo mpisho konka create space create enshonga yona nawe bazane ho babya yes bari hakamere kataro komuka family mu busingi nimo kumurije mbe mutebya byo mwanda biki yari bayo ibyo byona nibitwera kugira ngo tuyontuenda kumanya umwana wanje nimwetegereza ninga hari abana bukore ibintu nke bitwantugamba bo tubizire mbakore ibintu mu mashomero bitakwetegereza ushanga umuzire na hakandi umwana we abo ko kwakumanya cyari ecyakumanya okwakumanya ngo umwana we okwakumanya emcho yayi nenaki so umwana we cyari warye kindi konkani atecyo kirekera cyatuteganisa kandi wahakana nibyo utakumanya watch for no cause eki cyaretwa ki echechiya echangambire ninga shekushanga umwana nara ninga yabyama munonge kitari cyaburijo ninga habahoki ninga takwenda uzakora nabandi ibo kumwagira umukuro mwata hatana abana bo mutawuni bo mbwene tuyebo kubatahamani hari imirimo yo gukora nubasiba babyami no bushaka we kumbere mu nkebe tubakwenda kubyombera onka twabonekera no babyombera kandi abandi nabana fomwana no mujyango akure nko mwata aza kukwatore n'ingaro zitakubasa no gukwata aho kwata kumanya so tubegese kandi turebe cyarete icyo nenki no kujya mutakubimanya ninga n'umunafu nabwo yari umunafu mumanyira no kujya ngo takumanya ninga takwenda so tubimanya ndo mudachika witu wagenda no mwaye omukuru jemma advice nanyenda kuhereza abazire arachigamba cyo bakwita vocabulary abaswahili mbaketa msamiyati vocabulary ni nk'ibiciro yawe kare kandi yete nk'ibiciro yawe ryo mu mutwe ryo ineme bigambo so mbwene wano buzo mwana obundo muhereze chance yo kwihaye bigambe byo mu mutwe hazumanye cyakuteka teka open their vocabulary mbwene mubuze open ended questions zitwantugamba muhereze chance yo kugamba byinja beno ya dominatinga azorebe byamurgamu gihe tukonka kandi umuki wanje ugo tuje kuturaje hamwe kandi umuki wanje ugo nayitaga ku improvinga omhwere yes ekindi finally abana bari unique mukama kabatereza bari unique kandi ekikukorro umwana ugo utakagera ngo ekiwa kwesa kwera umwana ugo nicyo rakozese kwera umwana ugo because we are created differently nabana nabo tubakushana koragambe nawe nkori hirre empwera yora mhweremu konko takajyo tatinyo abanje kumba letere kineki nimba nabaheza no ogutakushana ogu they are unique they were created unique nito nangwa turi unique nicyo kurebera umushiza no tugura no mukazi omunju konka tumukushana mwatabukanaje atiwe tinyoto kumanya atokumanya oni nkumaraho tokumanya ukuzanira we are unique in that way nabana bitu nabona ubukuntu ko bari unique so abazire nabashengereza mureke tugambe nabana bitu twegambere nabo we create time wano korahare kiza hufu nakire utakije mu weekend kandi ukazumuza out zonka nazo zemu konka create time for your family ugambe nabana ugambe no cyara ugambe no mwami wawe muteke family umbuteka ahandi ninda musya bamba tureba
abanyambara babushenyi mitomo witu muzeyi kasigire ni mwakora na family yona jevukaye bona abanyakabare bona batureba n'abakampara mwena kandi nimbendeza ebe twagamba mukama kuna twasa tukabituma nkora tukagira ihangarungi tukagira amakamarungi tukakuzana n'abana barungi bari nonga omwami Gideon ahabo kututangaza ito nkabazire mu tuzara tumanya bundo mwana bundu wamushomesa wamutwara ishomero nanabundu wamurisa tutekateka ngo ebyo nibyo bukubamara waja ngo ryo muhumuriza bakwani bakwenda ndiyo muhumuriza kandi nyo nimpumuruza abantu mu myanya yona na mnonga mbara numwe kusentaringa na mnonga bitantugamba hibyabana na nabakuru byona inamba yanje ni 0 anani 3 ashatu nemwe kinana ni 3 yejo 0 anani 3 ashatu nemwe kinana ni 3 niyejo we bari mnonga nindire binji yabugamba ubundi yo wakwasa kwa missing episode no wasa kugenda YouTube yitu TV West Nehinda noza kuba no gishangaho abazirire katwikirize bathabure ubundi mwe bitujiro mu ngaro mwe tutukubimanya mwe twikirize twege turebe ko twakwasa kuza abana bine mico mirunji turebe ko twakwasa kutereza makagitu ubundi ni hangaritu rekaterera tinkabasa kurengaha edacika za 9 kokaka nkomaha kandi turumutu zagakana muzeyi bisisi no naza kuba nakushemeza kuseshaisha tukonko bwa hati katumura ha mutakariga TV West.